जोजोलोपा नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया सचेतना कव पाखे प्रसारण ज्वाचंगु फेसबुक लाइव जी नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया केन्द्रीय दुज अले सचेतना कव या कजी प्रजिसाक्य सोकमी फुकसित लस्कुस्यान्चुना नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबु फेसबुक लाइव पाखे प्रसारण ज्वाचंगु थो ज्याझोया ज्याजुले ठिठी क्षेत्र पच्यातकया विगतेलसे खनाबला ज्वाचंगु दु थौ या खनाबला थो ज्याझोया सुइसंगु अठेटाइगु तेसौं बोन ख थौ जिसा हानाछक कासख्य अर्थात् खेलकुद क्षेत्रबारे खलाएको जुई थौ चिस कने मंगलबार जुइटेंगु पल्सर स्पोर्ट्स अवार्ड बारे जानकारी काएको जुई खेल पत्रकारिताको संस्था नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च दै दश गोसा गोचंगु स्पोर्ट्स अवार्ड यात नेपाल कासख्य दक्कले तडगु अवार्ड या पहिचान दु अठेला हलिमहे पत्रकार तेसो याइगु सामान्यत तहगु महत्व बिगु दसतो यकेदु जस्तै चाहिँ फ्रान्स या फुटबल म्यागजिन बिगु युरोपियन फुटबल अफ द इयर था इंग्ल्यान्डी प्रोफेसनल फुटबल राइटर्स एसोसिएसन बिगु फुटबल प्लेयर अफ द इयर या था इबि फुकुसु चर्चा विश्वभरि जुई अठे नेपाली खेल पत्रकार तेसो चाहिँ याइगु स्पोर्ट्स अवार्ड चर्चा न नेपाली न उत्तिकै दुरास पाइमु स्पोर्ट्स अवार्ड त नेपाया काश्मीतेसन बेग्र जुया पियाचुनी धासा मख लागु जुई मख जुई छारासा स्पोर्ट्स अवार्ड त काश्मीतेसन पत्रकार तेसन थो जुन बिगु स्पोर्ट्स अवार्ड चाहिँ राष्ट्रिय शिल्पा खरगा न ठिकी टुंगल नेपाली खेलकुद इतिहास दक्ले तडहंगु स्पोर्ट्स प्रतिष्ठित लोकप्रिय पुरस्कार स्पोर्ट्स अवार्ड थो 17औं संस्करण ख कनी स्पोर्ट्स अवार्ड गठे आयोजना जुइटेंगु दु थुकिया महत्व छुख नेपाया कासख्य काश्मीतेसन ठो अवार्ड त गयागु किसिम सोइसंगु दु थुकी अझ डिटेल सिकित थौ चिस चाहिँ नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च या प्रथम उपाध्यक्ष सञ्जीव शिल्पकार या त बनतैगु दु झिन्च्याद न्ह्यनिसे छम खेल प्रस्तुता अले कमेन्टेटर कथा निरन्तर नेपाली नेपाया कासख्य सेवा साधना यन्चम शिल्पकार नेपाया कासख्यले छम शिल्पकार नेपाया कासख्यले छम फोकस्या मसिगु नान ख वेक नेपाया ए डिभिजन फुटबल कप 3 स्टार महासचिव नख वेक यात थौ ज्याजुले लस्कुसिया सञ्जीव जुचित नेवा पत्रकार राष्ट्रिय दबुया सचनाको पाखे ज्याचंगु फेसबुक लाइभ लस्कुस दु यको सुबाय प्रदीप जुचित द यको सुबाय दु नेवा राष्ट्रिय पत्रकार दबुया सकल दु जपिन्तन यको सुबाय देथना चुना सञ्जीव जु दक्ले नापाला कने जुइटेंगु स्पोर्ट्स अवार्ड या सफलता कामना यन्चुना गला ठो अवार्ड तयारी गुली व्यस्त ज्याचंगु दुले थो अवार्ड लागिला जिया कताको बहु प्रजित छिन चाहिँ निकै व्यस्त ज्याचना दियो ताइए दे रुंगु जुल अले ठुकी दक्ले यही पुगु छगु पक्ष सुदु दासा चाहिँ नि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गुकी नेपालले जैना चोपी सकल कासा खया सम्बन्धित पत्रकार पि पासा पि गुल्न दु गेगु छगु छाता संगठन दैद सयना वया चोंगु ठुगु जय नीति ला बिक चाहिँ नि के तयारी याना चिस छौ तजिको हनेगु याना वया चोनागु सक्स्या सुगु हे खजुल तर ठुसी बतिचा विषम परिस्थिति या हुनी याना नेपाली पठेन्तु उली अफु पक्काया मजु उकिया कारण याना ठुसी चाहिँ नि चिस छौ नुगु हे कथा आतक सम्भवतः नेपालले चिस ठुगु कथा यागु जाजो स्वे मननी तर नुगु कथा अझ भव्यपूर्वक अझ यही पुक चिस चाहिँ नि जाजो न्यवेगु नीति पेलान्याला दे रुंकुला पास्ने सक्ले लगे जुया चंगु व छिगु छौ युनिटी गुडु इनएस दे फ्यामिलिया प्रत्येक दुजते गु बिचे दुगु छौ एकतायो कारण चिस जाजो यो तयारी अन्तिम चरणे थिनि ढुंकु गुडु आ ठोइले न जी जाजो जुइगु बेनुले दु सातो बाटो स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिसरीय चोंगु कराते हले गुगु हले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद या कराते कासातनो जुगु ख वे हले आन तयारी जुया चोंगु दुसा जीव हले नाप चोंगु
चिकित्सा दंगु छगु कोठा वया छिनाप ठुकठ चाहिँ नि प्रत्यक्ष खलाट वया चोनागु ठुसी गु किसिम तयारी जुग नापली पैसिबेन थाकु बावजुद न सकल दुज पिनिगु निचा मदासी चाहिँ नि गु किसिम मेहनत एना दिल उकेना चाहिँ अझ भव्यतापूर्वक तयारी जुया चोंगु कने प्यंगु टेलिभिजन च्यानल नेपाल टेलिभिजन इमेज टेलिभिजन अनवया एक्सन स्पोर्ट्स जनता टेलिभिजन चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण न जुइ ट्यंगु दाबले ठोचेको ज्याजो नेपाल दुनियाको मुखु हलिमे सकस्या से भएको कथा ठिस ठुसी तयारी ना चोनागु प्रति सुबादु या यो व्यस्त समयमा छिस समय ब्यादि लगला नेवा पत्का राष्ट्रिय दबुया थो ज्याजोले छिस नकिन धाइ दिल थो स्पोर्ट्स अवार्ड छगु विशेषता धाइगु के भव्यता न ख मगला वो फुक्स्या सिए ढुंगु ख थो 17औं संस्कृत न जुइंगल थो अवार्ड कार्यक्रम भव्यता धाको सा मिस नेपाल थे यागु कार्यक्रम स्याए थो स्पोर्ट्स अवार्ड नेपालले जु स्पोर्ट्स अवार्ड कम मजुर गान फुक्स्या धाइ ठुसी कोभिड-19 हुनी छिस धाइ दिल सेमी भर्चुअल कथ स्पोर्ट्स अवार्ड जुइ टेंगु दुर्गा धाइ दिल थो सेमी भर्चुअल समारोह धाइ गठे ख सेमी भर्चुअल अवार्ड गयो ख ठुके बजा सायद अपोस्या मोसुजी नेपालले नेपाल खेल पत्रकार मंच चाहिँ थो नेपालले दसले फर्स्ट टाइम गाना दाबियान यान चंगु दु मखला ठो छुख दो सेमी भर्चुअल समारोह गठे जुइ टेंगु थेन छि तस्का बालाउ नेसा तया दिल दक्ले नेपालला तस्का व्यस्तताय बावजुद न ई पिकाउली छिंगु सुबा देशना दिल ओके नीति चाहिँ नि जी छिकपि प्रति योको सुबा देशना चोना अनुग्रहित जुया चोना दक्ले लेटागु न्यायपु खला थगु मा भाष नौवागु ठुकठ छुन ज्याजोले नौवागु होटा योको कमेजको चोलाई अपैना नेपाली भाषाए जको ज्याकेगु छुन कार्यक्रम चिस अन्तर्वार्ता बिगु याना चुनाले नेवा भाषा खला बला यागु होता चोलाका दिगुली नीति नेवा राष्ट्र पत्रकार दबु या त प्रजित जी दुनु गलनी से सुबा देशना चोना आथन मु नेसागु तया दिल छि सेमी वर्चुअल ठुसी या तेनागु दु गजगु जुइ दहिगु नेसा तया दिल थो अपैना टेलिभिजन फिल्डे जुया चोपिन्छ या टेलिभिजन खेले जैना चोपिन्छ चाहिँ माला फिकी फई अले जिथयन टेलिभिजन खेले विगत 18-19 वर्ष लगभग दत जुया चुनो जुया सेमी भर्चुअल गु कथा जुइगो देको जिथयु कथा चाहिँ फिकी गु कुतया फिकी गु चिकपिन्छ चाहिँ स्टेज ब्याकग्राउन्ड ए खनादी अन थन चिस चाहिँ ज्याजो यो गु थासे न्याकेगु जुइ अन मात्र वांगुगु पर्दा जकेदै वांगु रंग पाना तगु दे बेनो वांगु रंग जके दे जते छिगु लिउनी छौ रंग खना तोना दिउ पीस कभर युटी पेन्ट चाहिँ नि अतिस ज्याजो जु स्टेज चाहिँ नि बन वांगु रंग जुइ अंगन फुक्का वांगु रंग जुइ अले उकी त क्रोमा टेक्नोलोजी राइ उकी त क्रोमा टेक्नोलोजी मार्फत चाहिँ नि छिउगु ज्याजो जुइपी स्टेज युटी बन्दै दिस या अंग अन विभिन्न आकृति त विभिन्न ग्राफिक्स त डिजिटल माध्यम चाहिँ नि क्रोमायो माध्यम सिक्पिन्छ स्टेज खंकादी उकियो लागि न इमेजिङ धाउ छौ अयोवे ज्यायु छौ कम्पनी न पछि सन्तुसी सहकारी याना गुडु खजा वेकअप न नापा नापा याना छ वेकअप इनु लागि न छौ नो च्यालेन्ज जु दुसा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चको लागि न छौ च्यालेन्ज यु कथाए कया चाहिँ नि थो ज्याजो न्याक्तिनुरु तो सेमी भर्चुअल सिक्पिन्छ टेलिभिजन स्क्रिन स्वेबले गु किसिम उक्ति विभिन्न आकृति त बे अथवा चाहिँ नि अंगले स्टेज ब्याकग्राउन्ड एखनी वो कार्यक्रम जुया त थल चाहिँ अटे जुइ मखु अनि चाहिँ मात्र वांगु पर्दा जगेदै क्रोमा टेक्नोलोजी यो मार्फत चाहिँ नि तो सेमी भर्चुअल रियल मजु जुया गेट सेमी भर्चुअल धामाउ ख रियल खसा छिसा न्यापा न्याबले खनि एलईडी स्क्रिन ल्युनितै या गुलिसिया चाहिँ नि फ्लेक्स बोर्ड त प्रिन्ट एना ल्युनितै अरे छिसा नापान्छेला चाहिँ नि एलईडी स्क्रिन त्यो चलन जुया वे रुकु ख छौ तनि चाहिँ थाहा खुसी चाहिँ नि ज्याजो जुइथा चाहिँ नि ल्युनी वांगु पर्दा जगदै वो रियल धाथेगु मखु जुया वो रियल मजुसी सेमी भर्चुअल जगा थागु यानोको खछि छ सजीव जी नापा नापायो संस्करण चाहिँ नर्मली खेल थो कासमितिको मखु खेल कर्मी त जुन पदार्थ जुमा प्रशिक्षक जुमा फुकु खेल कर्मी छौ उत्सव थे जाचौ ठु प्रोग्रामे चाहिँ स्पोर्ट्स अवार्ड हजारौं
थो खेलकर्मी त नाप लागेको न बाहना दैछौँ ठुसी चाहिँ ढाबले चाहिँ छिपिन्छ चाहिँ सुन मतलब थयो भिडभाड चाहिँ जुइमा खोए जुल्का मंगला तो वे हिसाबमा सेमी भर्चुअल किसमा चाहिँ सुइतना बसातो ख के के अवश्य छि जी छि सप्तसिया शुगु खजुल हलिमे गुठो कोभिड-19 यो हुनी याना चाहिँ नि छि यकु चलनचल उद्दोलन दो मनु त छगुए थासे चना जमगटेना भेटघाटिया जुगो अवस्थाला पक्कायमहरु छिस गु सरकार लागुएना त उपरि प्रोटोकल त छि थयो व्यक्तिगत सुरक्षा यो लागिन छिस दूरी कायम या मागु निसे यो कोही चाहिँ नि प्रोटोकल त छिस फलो या मागु जुए जुल उकियाना चाहिँ नि नापली पथेन्तु छिस दोलन दो चलन समनु सटिफु अवस्था मरु उकेया बावजुद न छिस चाहिँ नि कासा क्षना प सम्बन्धित पि कासा मिपि कासा नाप सम्बन्धित पि प्रशिक्षक लगायत हरेक व्यक्तित्व पिन्त चाहिँ नि जानकारी जुइको कथा विभिन्न संचार माध्यमिक कथा छिस सबैका पिन्त सूचना व जानकारी बिजुना गुदु कने 4:30 बजे निश्चय छिगु ठो ज्याजो प्रत्यक्ष रूपमा न्याय सातो बाटो स्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद या परिसरे चोंगु कराते हले अले पेंगु टेलिभिजन च्यानल हाक्नस्क जी रिपीट एट नेपाल टेलिभिजन या एमटीवी प्लस अनवया इमेज टेलिभिजन एक्सन स्पोर्ट्स एचडी व जनता टेलिभिजन युपाके प्रत्यक्ष सहयादी पै थुसी छि नापचोनि मरुसानो छिउ मन तस्कय नापलाना चौडु सतिना चौडु थुसी विषम परिस्थिति यो कारण एनाजको थुक्र या माउका थोटोक्साना ठिका दिदैगु छिसा पलासा कयातना हजुर सही जी थो छिसा तो स्पोर्ट्स अवार्ड एक खान्छ नजुला तो कल्चर स्पोर्ट्स अवार्ड है चाहिँ के बारे भन्न कनै छि तो गयागु अवार्ड छ तो गुली विदा खेलकर्मी सम्मानित जी के बारे न पति चा डिटेल कना दिसले सञ्जीव जी हजुर दक्ले नापा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च दक्ले नेपाया मेन स्ट्रीम मीडिया या ऑनलाइन सुख कठयो संसार माध्यमे जेना चोपी विशेष रूपमा याना खेलकुद प्रति डेडिकेटेड जुया चोपी प्रोफेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट देखो छगु अम्ब्रेला अर्गनाइजेसन छाता संगठन ख ठुकी नेपाली खेलकुद या त व्यवसायिकीकरण यागु लागि छु कथायो सुझाव सल्लाह दिउ याना चोनिसा गु कथा नेपाली खेलकुद विकास या फै उके लागि न सम्बन्धित पदाधिकारी पिन्त गजगजे यागु ख ओला जुएजुला नाप उके त छगु तजिक संसार माध्यमले हया प्रोत्साहन बिगु लागि न विभिन्न ज्याजो याना चोनिसा काठमाडौँ उपत्यका दुनी व पिनिन विभिन्न इलेज चाहिँ नि छौ खेलकुद पत्रकारिता गेना यामा रहेको ट्रेनिङ न न्याकावया चोनागु ख अत्यन्तु खेल कुद या त पत्रकारिता या छौ लजगा देका न्याउना चोपी दाजुपिता तथा के पिन्यु हक हित यु लागिन तो नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च चाहिँ नि ज्याना वया चोंगु दुसा तो 17औं संस्करण जुल थगु खेल क्षेत्र यु पाके नेपाल व नेपामी तेगुना हलिमेहे बेबे जुइक ना देखिपी ना चुइथिङकिपी नेपाली कासाया कासामी पिन्त छिस हनिगु याना वया चोनुगु क वेकपी छिगु देया तस्क हनि बपी आजु मेजुपी ख उकिन थुसी जन 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदे गु किसिम नेपाल ऐतिहासिक 51 स्वर्ण लगायत समग्र 207 वटा निसव नेगु पदक ट्याक्ल उकियान न झिस तो विषम परिस्थिति बावजुद न थुसी चाहिँ नि ज्याजो न्याकी तेनागु ख छिगु कर्तव्य न ख अले तो अवार्ड सेरेमनी बारे द छुत धामास्ति वगु ख थौसिबे अथे च्यारिटी न्यव जुइमा वइले नेपाया राष्ट्रपति सम्माननीय डाक्टर रामवरण यादवजु नेपाया नापामा राष्ट्रपति जुया चना दिबले छिगु ज्याजोया कने खुनुएन्तु नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्चया पदाधिकारी पि अथेन्तु उगु अवार्ड सेरेमोनिया विनर्स पि बाजु मेजु पिन्तन सम्माननीय राष्ट्रपति जु चियापानी नीति खगु निवास शीतल निवास शताब्दीगु ख उगु ज्याजो छ तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादव जु तो राष्ट्र या मागु ज्या छिकपी नेपाल खेल पत्रकार पि नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च यानावया चोंगु दु किए नीति यकु सुबादु अले छिकपिन्छ याना चोंगु अवार्ड नेशनल अवार्ड एक थो राष्ट्रिय अवार्ड एक खडका छि सयाना वया चोनागु टुपी
स्पोर्ट्स अवार्ड गो टू उकी त राष्ट्रिय अवार्ड याये संज्ञा बिया दिलो वे कल हाक्नस क ठुको ज्याजो मार्फत नजी तत्कालीन सम्माननीय राष्ट्रपति बाजु डाक्टर रामवरण यादव जी त युकेको सुबाते चना चना वेकन गु कथा ठुको अवार्ड या त राष्ट्रिय अवार्ड या संज्ञा बिया दिलो उखिएना समग्र खेल क्षेत्र या हे मनोबल यकको उच्च जोगुदु उके निन उके माथि लजन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च झनै उत्साहित जुदु अझ तजिको भव्य जुइको ज्याजो न्याकेको लागि उत्साहित जुगु ख हामीले ठो राष्ट्रपति रामवरण यादव जी चाहिँ जुन राष्ट्रिय अवार्ड गाता है ठो चाहिँ ठो नजिरे बने जुल हामीले चिउला ठो स्पोर्ट्स राष्ट्रिय अवार्ड जुल ठिकै अहिले चाहिँ जो दुनिया जस्तै ठो अवार्ड कार्यक्रम हाल्की नर्मली ठुके खवै चाहिँ ठो अवार्ड कार्यक्रम गुली निष्पक्ष ताइ गयो अप नेसवै ठो स्पोर्ट्स अवार्ड न छिसो सर्वश्रेष्ठ काश्मीर त्यसो छिसो वर्षभरि यो चाहिँ सर्वश्रेष्ठ वर्षभरि इमसँग या प्रदर्शन हिसाबमा चाहिँ सर्वश्रेष्ठ काश्मीर चाहिँ छनट्याएको खजुलो ठो ठुके न स्पोर्ट्स अवार्ड चाहिँ थय काश्मीर त गेना छनट्याइ ठुके छनौट प्रक्रिया बारे चाहिँ पछि कना दिल नि अवश्य नै नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च छगो कार्य समिति दु ले कार्य समिति ढुङ्का न अनचौ छनौट समिति न दैयुकी नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च सचिव जो चाहिँ उको छनौट समिति या कजी कथा चाहिँ नि जयनादी अले मेपिन जुजा भाजु मेजुपि उको छनौट समिति चोनादी अले वेकअप इन वर्षभरि नेपालले जुपति व अन्तर्राष्ट्रिय कासा खेले जुपति कासा धेरै बल्ला छ नेपाल या कासा मेपिन गुगु कथा या सफलता त हासिल या नदिल वो फुक्क या त मूल्यांकन या ना शॉर्ट लिस्टिंग या उज्जुई शॉर्ट लिस्टिंग या ढुङ्गा अलिकति न्याम नोमिनीज पि चाहिँ चिसा फाइनलाइज या उज्जुई छनौट समिति व कार्य समिति नपचोना चाहिँ कोची गुजारु छि गुलितक निष्पक्ष जुई दहिगु न्यस या लिसले चाहिँ आटक सुनान नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च यागु ठुगु ज्याजो निष्पक्ष मौजुदका पति तस्वाकिफु अवस्था आतक नमवनी व झिगु सदाय प्रयत्न व प्रयास जुई आत लिपन सुनानपति तस्वाके मफु कथाय छिस जैना निहाउनीगु पक्का वचन बि खैफु ज्याजो या उजोले मगा मचा छुबता जुइफु गुप्ले तीव्र प्रतिस्पर्धा यो झोले ल्या माथे न्यामपति मनुन थो नोमिनेशन मलागु अवस्था न जुगुडु वेनफु वो जुयु थौ कारण छिस नोमिनीज न्याम जगतेगु प्रावधान दु अले व न्याम मध्ये विजेता या कथा चाहिँ वेक विजेता जुयादी उकेना न्याम अपो खुमन हेम च्याम झिम छिस चाहिँ नोमिनीज युक्ति लिस्ट ते मफु कारण याना गुप्ले चाहिँ नोमिनेशन सम्मथान कम्तिन दुठ्या माम खेलाडी दुमठ्या गुव दुमठ्या फुगु छौ न्यू दसुतन मरु पक्का हो तर उकेन जिन्दया क्राइटेरिया व प्रावधान थयो दुकी सन्याम शिबे अपो नोमिनेशन चाहिँ ते मफु कारण याना असि जुमौ ख तर सदा सर्वदा नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च न्याप्ले अत्यन्त निष्पक्ष जुया ये चाहिँ नि थ कासमी हाम्रो मखु राम्रो चाहिँ न्याप्ले चाहिँ नि प्राथमिकता तया न्यावया चौरु केना आतक निष्पक्ष रूपमा ए जुया चौगुन जी जानकारी बिया चोना अलिला सनिबी छि दाइट कथा एक कासमिति सन ठो जुन स्पोर्ट्स अवार्ड जुन बि सम्मानित दिनी वो पत्रकार त्यसमा ब्युटी जुन सम्मानित इमस थयो खेल जीवने दक्ले तर वो सम्मान गाए इमस ग्रहण या खन्दु वो हिसाबन गुली निष्पक्ष खरै गोला ओके न प्रमाणे जुल जिठु नि सन्यनो न छारा छ छिसो नेवा ठो खेलकुद पत्रकार मञ्च याके भव्य ज्या समारोह यासा मखला याके ठुके दिबा खर्च यासा याके तरो पुरस्कार त असा सायद खेलाडी छनौट चाहिँ निष्पक्ष मजल पक खलो जिउ जुइरगा चाहिँ नि थो तर काश्मीर त्यसमा आतक गेना ग्रहण यान चौदु ठो सम्मान या त दक्ले तरो खेल जीवनी सम्मान गेना ग्रहण यान चौदु ओके किसिमन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च चाहिँ गुली निष्पक्ष जुया चाहिँ ठुके चाहिँ खेलाडी छनौट हो ठुके 14 उठे जो जिसेबले अनि मेउ छौन ठुके छौ बिदादु पिपल्स चोइस अवार्ड
तो पहिला पपुलर प्लेयर अवार्ड गा तै पिदुला आछि चेन्जिना पिपल्स चोइस अवार्ड गा दुला जस्तै के चाहिँ यो कु भोटिङ दिनी चाहिँ थो महिना भरि नि हन चाहिँ एकदम थुके चाम न दैजुनि दुला तो पिपल्स चोइस अवार्ड बारे पता सेल थुके गेना चयन जिथेन पिपल्स चोइस एन न्याम जको यही ख तो न्यामिस्त गेना पिपल्स चोइस गा चाहिँ मन तै ख गेना विजेता जुइ ख के बारे परि त कनानिसले तस्कै नेपु तस्कै महत्त्वपूर्ण गुण सत्या दिलछि कुको सुबा थो पिपल्स चोइस अवार्ड तुकिता नापा पपुलर प्लेयर अफ द इयर दागु ख छि नेवा बस दागु ख छ लोक वहाम उगु दया दकले लो अप लोक वहाम कासमिया त चाहिँ झिसन ठुकी सम्मान यागु जुइ ठुकी लागि जि छुकु त दाथाजु ख खसा गुम कासामी गुलितक लोक वा दहेगु ख मापन यागु छु मापदण्ड संसार भरिए वास्तवहरू होला सम वर्ल्ड च्याम्पियन जुम खेलाडी सिपे वर्ल्ड च्याम्पियन मजुम खेलाडी अपोल वक वाउन अवस्था त छिस यो कोया खना उकिए नीति जो तो गु छनौट समिति दु ओ छनौट समिति वर्षभरि पदक त्याउ ल्याख जक मखो विभिन्न हुनिना तर ओ गुलिन हुनी ख इपि फुक्ले चाहिँ नि सकारात्मक हुनी याना चाहिँ नि वर्षभरि चाहिँ नि लोकप्रियता या संसार माध्यमे चाहिँ नि छिस यको समाचार बनिदया छौं कठ अथवा वर्षभरि चाहिँ नि लोकप्रियता यो छौ शिखरे थेना चोपी खेलाडी ते त छौ शॉर्ट लिस्टिङ या वेना दक्ले नापाला त्याम झिम झिम न्यामे तै अनवया कमया न्यामेसु लिस्ट चाहिँ छौ देखिउ ख अझी नाता दैसेन्डो थुकिउ लागि संसार भरिए छौ मापदण्ड मरु सुयु लोकप्रियता चुएथ गुलिक्वे ख दैति मापदण्ड ओ मापन यागुपति मापदण्ड मरु नीति हैन छिस छौ थयुए कथ छौ मापदण्ड देका वया छना गुडु थुकिउ लागि नापा छिस छौ एसएमएस भोटिङ मार्फत चाहिँ नि भोटिङ याका अनवया फेसबुक लाइक जुन फेसबुक लाइक ए जेएफटी भोटिङ चाहिँ नि पेंगु लाइक बराबर छगु भोट जग माने यागुजी अत्यन्तु विभिन्न राष्ट्रिय खेल संघया मूल प्रशिक्षक पिनिको भोट व नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च दुज पिनिको भोट समग्र वो दको भोट जोडे या ढुंका दक्ले अप भोट वम खेलाडी या चाहिँ दक्ले अप पर्सेन्टेज गुम खेलाडी यो भागेला तो वो खेलाडी चाहिँ नि तेगु ठुके यो मापदण्ड छिस देखा गुडु तर ठुसी चाहिँ नि छिस पतिचा फरक गु नापा एसएमएस पार्टनर टु ख वेकअप इन व एसएमएस युक्ति प्रावधान वेकअप इन दिका दिरुङको अवस्था तो कोरोना यो कारण जिमा पक्काएर ओकेना वो दिका दिरुङको कारण हैन छिस ठुसी तो एसएमएस भोटिङ मखुकी पपुलर प्लेयर अफ द पिपल्स चोइस अवार्ड यो लागि ई सेवा नप टाइ अप याना गुरु ई सेवा नप छिस जाना ई सेवा मार्फत भोटिङ यागु व्यवस्था याना गुरु खला विभिन्न साले फरक किसिम यानु अवस्था चाहिँ छिस सुगु हे जुल अठिन्दु तर ठुसी चाहिँ नि छिस ई सेवा नप पार्टनरशिप याना ई सेवा मार्फत भोटिङ यागु व्यवस्था याना छ फेसबुक लाइक मार्फत या भोटिङ नदु हाक्नस कजी रिपीट या फेसबुक मार्फत या पि लाइक भोटिङ चाहिँ नि पेंगु लाइक बराबर एक भोट काउन्ट जी अत्यन्तु तेरो दक्षिण एसियाली खेलकुद समावेश जुगुपति गुलिन कासादु उगु कासाया मु प्रशिक्षक पिनिगु भोट व नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च दुज पिनिगु भोट पाके पिपल्स चोइस अवार्ड या विनर यागु छिनोफानो कासायु ढिगु इभेन्ट यु दिन अतिरेगु कने हेजको जुइ ओके लागि सक्षिता नछि प्रत्यक्ष प्रसारण ज्यादा सोयादि त नै नापेना छ सर्वसाधारण त्यसमा चाहिँ ई सेवा त्यतो दुसे मखला सञ्जीव जी सर्वसाधारण लागि हजुर प्रदीप धानसको नेस लिसकया दया दिलथे पिपल्स चोइस मत बित चाहिँ सर्वसाधारण त्यसमा चाहिँ ई सेवा मार्फत भोटिङ यापटी चाहिँ व्यवस्था दुसे ख अछि नेपालले लगभग 38-40 लाख ई सेवा या कस्टमर दुरे युक्ति चित जानकारी होला वेकअप इन ई सेवा यो एप ट्याके सातै जियो गुज्याजो युक्ति चाहिँ नि वेकअप इन ब्यानर अन खनादि ओ ब्यानर क्लिक याना चाहिँ नि वेकअप इन भोट एपै हजुर सञ्जीव जी खयो भव्य समारोह चाहिँ का समितिसँग चाहिँ पुरस्कार स्वरूप चाहिँ सु प्राप्त हेरेले अगा जसको आत्मलिसा या दया दिलथे
जुन कने दुईटा पनि जुन मनोनयन कने कुन सर्वश्रेष्ठ काश्मीर न घोषणा जुई 10 झिगु विधाय मला इमसा चाहिँ पुरस्कार स्वरूप शेर्पा स्वरूप चाहिँ छु प्राप्त यही जुन सतै छ हजुर हजुर ठुकी चाहिँ नि त्याडो ठुकी हजुर प्लेयर अफ द इयर मेल मिजो कासामी प्लेयर अफ द इयर फिमेल मिसा कासामी अथेन्टु कोच अफ द इयर प्रशिक्षक नयाँ उत्कृष्ट प्रशिक्षक अथेन्टु पिपल्स चोइस अवार्ड विधाया विजेता पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त याना दिए कपिन्छ दक्ले बालागु ख पीएमएसिया चाहिँ नि पल्सर मोटरसाइकल प्राप्त याना दिन्छ मेगु विधा जस्तै युथ विधा दु अथेन्टु चाहिँ नि झिके मेउ विधा यु थामल लासा चाहिँ नि प्यारा एथलीट विधा दु अनवया चाहिँ नि स्पेशल अवार्ड दका विधा दु अनवया मेउ विधा यु बारे थामल लासा लाइफ टाइम अचिभमेन्ट थया जीवने खेलकुदे समर्पित याना दिम सम व्यक्तित्व न चिज लाइफ टाइम अचिभमेन्ट अवार्ड मार्फत सम्मानित यागु जुई व लगायत मेउनो छौ विधा दु एशियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अवार्ड एशियाए छम दया दक्कले उत्कृष्ट छम खेल पत्रकार या तन चिज चाहिँ सम्मान यागु जुई उगु ज्याजो छ जी नाच दायुक्ति पिंगु विधा मिजा कासामी मिसा कासामी अथेन्टु उत्कृष्ट प्रशिक्षक व पिपल्स चोइस अवार्ड दक्कले लोकभामा कासामी विधा व पिंगु विधा चाहिँ नि मोटरसाइकल पल्सर मोटरसाइकल छ वेको पिन्छ ट्याका दिन्छ मेगु विधाया विजेता पिन्छ नगद 50,000 ट्याका दिवेको पिन्छ सुबा लिसा लागि चाहिँ अठो एक सोलेला छिउ जुन स्पोर्ट्स अवार्ड ज्याजो चाहिँ बजेट त लाखौँ ठेउनी थिए जो मगला जस्तै खेल पत्रकार त्यससँग थयो निम्ति चाहिँ थो जस्तै थयो प्रोग्रामला आर्थिक रूपमा न एकदम बोजिलो अवश्य जुइ थिए जो नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च चाहिँ थयो आर्थिक पक्ष व्यवस्था चाहिँ गयो किसिम या त स्पोर्ट्स अवार्ड लागि त्यसको बालाउने सजना दिलो छि अझ थो मेन्सन यामा झिसन थो ज्याजो ताला कि त ग्वालिना दिपिस सकल मुख्य प्रायोजक सह प्रायोजक पनि सकलसित वेक पिनिको ग्वाली मधुको खसा छिस थु कथा भव्य रूपमा थियो ज्याजो आयोजना या पक्का भइमको जी ठ्याक्कला जी मसिल तर जी स्वेबले लगभग 30 लाख प्लस युए बजेट प्याउ ठो ज्या छनुयागु लगभग 2.5 घण्टा यागु थगु ज्याजो जता याट न थारा था वो ज्याजो याबले छिस गु क्याश व काइन्डे मोटरसाइकल त पुरस्कार बिगु व तो ज्याजो ठुसिला जना ज भर्चुअली या सेमी भर्चुअली याट न टेक्नोलोजी यु यक्वे प्रयोग जुगुदु महिनो दे ढुङ्गुदु पासपि तो कट लाइभ यागु लागि न्याना चा निम राशि न्याना चंगु उकेना देवा यक्वे खर्च दु 30 लाख मयाका खर्च दुई अले तदक्को जुटे या लागि चाहिँ नि ठौटक नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च गु विश्वास दिले अफया चंगु दु चिपि निष्पक्ष रूपमा एकदमै तो ज्याजो याना चुनागु दूर रह्यु कठा चाहिँ नि छि प्रायोजक तेता चाहिँ नि छि विश्वास दिले पुलिएना छि मुख्य प्रायोजक कथा हंसराज उल्लासन एन्ड कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड दु पल्सर मोटरसाइकल वेकअप नेपाली लागि आधिकारिक विक्रेता ख पल्सर मोटरसाइकल छियो मुख्य प्रायोजक रूपमा दुसा मेमेपि को स्पोन्सर तन छिना प यक्वे उदाहरण लागि केलमे स्पोर्ट्स ब्रान्ड जिना प जोडे जुवगु दु दिशोम्यु एक्सन स्पोर्ट्स टेलिभिजन न पावर्ड बाइले जिना प जोडे जुवगु दु अटेन्टु रुसलान फुटबल जिना प जोडे जुवगु दुसा सुबिसु जिना प जोडे जुवगु दु अथे तौमची चाहिँ नि व्यापारिक संस्था त छिनापा आबद्ध जुवगु दु खठुसी कोरोना हुनी याना चाहिँ नि आबद्ध चाहे जुपी न्युपेमो संस्था त ठुसी आबद्ध जुइ मफया दिल आशा या दिपली पाङको यो बस्ते वेकअपिन आबद्ध जुयादि वेकअपि सकलसियु ग्वाली शुभचिन्तक पनि गु ग्वाली याना चाहिँ नि छिस थु ज्याजो फुली भव्य रूप आयोजना या फया चंगु ख संजीव जी आतो जुन स्पोर्ट्स अवार्ड छिसन थोखलान जुन स्पोर्ट्स अवार्ड हो जुन नेपाल खेलकुद पत्रकार मञ्च खजलो थोखया चाहिँ भचिचा दिका जिसा आथो कासा खय मेगु भचिचा विषयले न छि थौ सम कासा व्यक्तित्व जुन छ मेगु विषयले न भता खलायो कोसिस यागला कुतया जस्तै कासा खयले जिसा नेवातेगु खलाया मासा छिसन सेवले चाहिँ आछि झन्नै 2 दशक दैन त फिले
कासा खेले नेवातेको प्रतिनिधित्व चाहिँ छिसले गठे थिए चो गा कि मगा कि ठिकै दुर्खे चो कि नेवा काश्मीर त के हिसाब हो गा मगा रह्यो यहाँको दशा मगा थिए चित महसुस जुइफु तर गुकिसम छि नेवा दाजु किजा तथा के पिन कासा खेले न्यने वया चौडु खेलकुद पत्रकारिता ये खलाउ कथन प्रजित छिन स्वयंसम्म खेल पत्रकारिता जुयादि अत्यन्तो छि पूर्व अध्यक्ष भाजु निरञ्जन राजवंशी दैदीय पूर्व कोषाध्यक्ष भाजु हिमेश रत्न बज्राचार्य वेकपी लगायत मेपी छु पासापी किजापी छि नेवाए समुदाय पाखे चाहिँ प्रतिनिधित्व yana चुना दिपिदु वेकपी सन हौ कथ राष्ट्र स्तरीय संसार माध्यमले चाहिँ नि थयो प्रतिभा वेकपी सन नेवाया दि दुंकुगु दु अत्यन्तु कासा खयो खल्याउ खसा वा चुनाव संघ संस्था या पदाधिकारी जिउ सवाल हैन उल्लेख्य संख्या चाहिँ कासा मिपी व खेलकुद संघ संस्था पदाधिकारी जुया नेवा दाजु किजा पिन न्यावया चोंगु दुहे उतस्क लेतायु ख अवश्य न ख ले विभिन्न कासा युए खलाउ खसान नेपालले छिस फुटबल ये छिस खला तासन दक्षिण रिटायर जुल क्याप्टेन यु पाके नेशनल टिम ये अन क्लोज क्याम्पेल गाउँ नेपाली फुटबल या क्याप्टेन जुइडुङको विराज महर्जन समन्वय ख उपेन्द्रमान सिंह नेवा ख बालगोपाल महर्जन समन्वय ख राजु शाक्य नेवा तेउन टाइम टाइमले चाहिँ नि यो कोए उपस्थिति खना छ नेपाली नेशनल फुटबल टिम यो खलाउ खसा अत्यन्त क्रिकेट यो खलाउ खसा थौकनेमा राष्ट्रिय टिम या क्रिकेट टिम या कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल थम नेवा भाजुए ख अत्यन्त आछिस मिसा कासा मिपिनु खलाउ खसा तुमा पिला जुए जुल आइपी मनिता शाइन चेकया आइसा शाक्य संगीना वैद्य ठु किसिम नेवा दाजुकिजा तथा के पिनु उइले के उपस्थिति जो छि झट्ट नेना दिउजाजी प्रत्येक कासामी पिनिगु नाला आत फुकसिगु ना था मफुतानो तर यो कुहे नेवा कासामी पिनिगु उपस्थिति दु तर छु बच्चा भोजया उ खला रह्यो आवास न जुडु का ठोइले वया चाहिँ सायद कासा खेल वेकपिन आकर्षण या मफया वना खला या अन्य छु कारण कल्पना जहाँ पता लगाया माल अत्यन्त नेवा दाजुकिजा तथा के पिन न्यनी बढे जुइए मार्छ अत्यन्त विभिन्न खेलकुद संघ संस्था खनाली छि नेवा दाजुकिजा तथा के पिन उल्लेख्य उपस्थिति दया चोंगुए दुआतक जी खास चाहिँ संयुक्त नियन्त्रणमा वय कारण ख छारासा उपस्थितलाई योके दु तुलनात्मक रूपमा चाहिँ गाकी मगार यो छारासा नेवा कासे खेले खला खसा संयुक्त न छिएसियो मगला नेवा त्यो चाहिँ योकै तर्गो योगदान दुखे जस्तै आज झिन बैकुण्ठ दायु नाका बैकुण्ठ दायु सागे लगातार सुंगु फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड सागे सोना वना मैच थे प्रेस्टिजियस कासा मखला उन आयो रेकर्ड नो कि आजको रेकर्ड पढ्या म पनि सुनाए हजुर म पनि वयर अलि छि सविता राज भण्डारी रहा एशियन गेम में फर्स्ट टाइम रजत पदक ल्याएको आतक न इन्डिभिजुअली दसले मध्ये तरौ मेडल जचौ दो छि नेवा काश्मीर ल संगिना बदे नाका ओके तर आथ्यो नेवा तो नेपाल कासा नेपाल यु कासा न नेवाते थयो गौरव तगु दु नेवाते छ तर अठे खसान छि थयो नाम न नेवाते कासा खेले चाहिँ नेवाते त उली हपा दिमफु खला थो सत्य खला रहेको जो थो मने थय त बने लाना जो तुलनात्मक रूप जे नेवा काश्मीर तल वइचौ त तुलनात्मक रूपमा चाहिँ तो जुन पेन का गुलवे माफा गुलवे मफु खला जो जित सनि जित नगला ओकेला संख्या म गु किसिम नापा अझ यो अपोर्ड बैकुण्ठ मानन्द दायु ना कया दिल कला अटेन्टु फुटबल टिम न नापा यो कोए नेवा दाजु किजा पितुली मोजे अब नुको हजुर हजुर दीपक कमाते दाइ आवे कपिला विदेशे झाटु उमेश प्रधान अमेरिका दु मला यो परिस्थिति छ यो कोए खना र नापा गु किसिम नेवा दाजु किजा पिनिगु उल्लेख्य उपस्थिति नेपाली नेशनल फुटबल टिम यो खलाउ खसान यो कोए दुख व मो जुजु वना चाहिँ पक्का ख हजुर जस्तै ठो नेवा छिखे कसा खेयो खलाउ खसा नेवा भाषा न जस्तै मिडिया दु टिभी रेडियो अले पत्रिका जुलम लाला अनलाइन न दु ठुकेन नेवा कसै चाहिँ नेवा मिडिया चाहिँ
कासै समाचार उली प्राथमिक न बिगु खनि मरु खेतो जस्तै या रिडर्स न कम जुया ख कि छिगु समाजे कासै म त मस्या ख कि थुके त छिगु सनि विचार चाहिँ सुदु थे समाज कासै महत्व मोठुला दामजी नापा छौ ई दुगु ख जी छिए तस्का मतले अझ जिगु बापिनिगु एकदम वेकअप स्पोर्ट्स से खेलकुदे एकदम एक्टिवली लगे जे जो टाइम इश्यू खलाउ खसा जे आटकन लुम जे तस्का मतले खला येले यो खलाउ खसा जिगु बाला 3 स्टार क्लब जन्मे मजुनले फ्रेन्ड्स युनियन क्लब रहेको ए डिभिजन क्लब छौ टु हो वेकया हर्ता कर्ता न जुया दिल अलि अब यहाँ लिपा अखिल नेपाल फुटबल संघ न मजुनी नेपाल फुटबल संघ तिनी उके सहसचिव न जुया दिगु ख वो टाइम में ओ लिपा तकन चाहिँ नि उपत्यकालाई चिन्नेवा तके यको दूत ई खला वो टाइम में यलया जिसिकला फ्रेन्ड्स युनियन लबले मरे रुंकला अनवा 3 स्टार क्लब यु गेम जिबले यले सुनसान जियो आरसीटीयू गेम जिबले असं सुनसान जियो वो अवस्था छिसो सोया वया चनु खला के ना फुल टीम मिटी पिन ए डिभिजन क्लब गुल्नदु उपत्यका गे ख अले उपत्यका ए डिभिजन क्लब चले पि अथवा क्लब अफ फुटबल मिटी पिन अधिकांश नेवादा जुकिरा पिए ख खला आइतन चाहिँ क्लब चले ना चोपी अपोला नेवादा जुकिरा पिए ख र क्लबे मिटकिट नेवा कासमी पि तस कए मोजया वनुंगल उकिसन उपत्यका दुने राष्ट्र स्तरीय फुटबल कासमी त उत्पादन कम दिदुंगल उकियु छौ मुख्य हुने चाहिँ मिटु ठाए मर्या वेरुंगल तिङखेले नापथे मिटफु अब मरु जिमिले नापगु आठौने बुद्धि विकास खेल मण्डल ग्राउन्ड है अब न नापा चाहिँ ओपन जुया तौखा आठौने नापने ओपन मजुल मिटु ठायु अभाव याना न उली कासमित उत्पादन मजुया वंगुए थे जो जिसले पक्का ख सञ्जीव जी हानस कची पतिचा विषय त पचा हिकेगला जस्तै सञ्जीव छि त दुनिया थोखला वाला चाहिँ जुन कमेन्ट्री बारे चाहिँ न्यसमता पतिचा सकुपि त अन्याय विषय चोगला जस्तै नेपाल दक्ले बाला पिक स्पोर्ट्स कमेन्टेटर मध्ये न दक्ले न्यानि छिगु स्थान दुदासा सायद पाइमुखजी कमेन्ट्री पैसा गथेला वन सञ्जीव जी स्पोर्ट्स कमेन्ट्री गुली थाकु आकाश ख्यो दायरा फराकिलो जो अलिसि स्पेस कमिटी नुगु पुस्तान वे चंगुदु ठुके गुली भविष्य दु ओके पचे स्पोर्ट्स कमिटी बारे छिउ पाखिन्दा पतिता डिटेल आउन खन्यन मासो गदा चाहिँ हजुर स्पोर्ट्स कमेन्ट्री छौ ई मतान्छेला नेरचारो दुब्लेन चाहिँ फुटबल मिटिउ सुरु याद हुन थपे नक्तिनी नेरचारो दया ओ टाइम चाहिँ नि 86 यु वर्ल्ड कप जुल ओ टाइम वर्ल्ड कप जिला सिनो मछु ठुनो मटु स्वयं मन र 86 वर्ल्ड कप ढुंका चाहिँ नि न्याथान छिसा निनिउना म्याराडोना ना निनिउ जुल होला र वो ढुंकाले भति चलिपा लगभग थपी 4-0 दसानी चाहिँ नि पास्मी मुना चाहिँ नि फुटबल ब्याडमिन्टन टेबल टेनिस जो जुया होला वो टाइम चाहिँ उगे मैंने फुटबॉल ला मतांचे था या तस्का यो खेले जुला बालक लुमौती वर्ल्ड कप यो गेम चाहिँ 1990 वर्ल्ड कप फर्स्ट गेम अर्जेन्टिना वो क्यामेरुन बिचे जुबती गेम त थिजु गेम ख अनन्छे चाहिँ नि अझ वर्ल्ड लेभल यो फुटबल न स्वेगु जिया होला वो टाइम में जे झिनिर दु इले 1990 वर्ल्ड कप यो पहिलो म्याच यो इच एन्ड एभ्री इन्सिडेन्ट थौटकन जि बालक लुमनी दु नि उली खेलकुद झल्की चाहिँ नि प्यासनेट जिया चाहिँ नि जुइ जुला फुटबल प्यासन जुजु मेमेउ कासा न पकाए मिटा क्रिकेट बच्चा मिट्यु फुटबल ढुंगा ब्याडमिन्टन और टेबल टेनिस बच्चा अप मिट्यु जुला बोथ छुनो चीज दके एन्जॉय थैट जुयु खासा वो स्पोर्ट्स से जग जुला मचानी से उकी हैन अले बच्चा दिगा जुया वो लिसी सतानी था अथे प्रोग्राम त त्यो टले जुइपी छौन्यु ज्याजो त या उजुलो वे दौरान तै त चाहिँ नि स्पोर्ट्स कमेन्ट्री न या दसा या रहेछन्टु मने दुन ला लगेजु या दसा या फै जी या पुरो यो दुने चाहिँ छौ आत्मविश्वास चाहिँ दुगुए वे झोले छनु नेपाल टेलिभिजन या
सिनियर प्रोड्यूसर माधव कार्की दाई न सबको ज्याजोले नपला त वे यला वे गर्न प सिन्जान परिचय दुगु मको तर वे ज्याजोले छौ ज्याजो खला बला जुजु जुजु वे गर्न चाहिँ नि त भाइ त स्पोर्ट्स प्रोग्राम गुल्तक इंट्रेस्ट दु रका निना दिल दला म थम क्वाल खलु लाइफ ए छु चीज इंट्रेस्ट दस वो स्पोर्ट्स जगे का स्पोर्ट्स बैक छु इंट्रेस्ट मोर में स्पोर्ट्स से गुली इंट्रेस्ट दु रका निना दिले जिसे वे कहते जी लाइफ हो जी शू चीज छु खा त स्पोर्ट्स जगे ख या दाइले वे गर्न द इमिडिएटली नेपाल टेलिभिजन जोइन एटा रहिदिल जी इमिडिएटली हैन अनि अहिले जिसानी हो अमन अधिकारी चाहिँ कमेन्ट्री हेर्न तना दिएको नेपाल टेलिभिजन टोटे त्यो अवस्था ले जी प्ल भिडियो त त्यो थालेन इन्टरनेशनल फुटबल यो या अमन अधिकारी नापायना टोपी भिडियो त थियो हैन अमन अधिकारी नापा 5-7 महिना नापा ज्याया ढुंका अमन नेपाल टेलिभिजन टोटा हुनु यहाँले पछि थमेस्या या कचा ह्यान्डल ल्याम आउँछ ल ससा मससा सुरी या थालेन यो बानी जुया हुन थयगु प्यासन ख स्पोर्ट वो मेन फुटबल या फुटबल कमेन्ट्री या वो प्यासन ए चाहिँ नि थयो प्रोफेसन ए लिपा परिवर्तन जुबले चाहिँ नि अपुटालका वो प्रोफेसन जु प्यासन मजु सा चाहिँ नि थाकु द प्यासन ख यहाँ लिपा नि प्रोफेसन जु कारण सेक्यु खलबो टाइमला थौटेन टु इंटरनेट उली सहज न मजु नि गूगल धायुन मनि विकिपीडिया हेर्न मनि विदेशी खेलाडी त्यो इन्फर्मेसन क्यामा सन उली अप मजु वो टाइमले यानो संघर्ष थौयो दिने लुमकिबले चाहिँ न्याय पसिया छ अत्यन्तु थौयो दिने यको टेलिभिजन च्यानल त नवया होला विभिन्न च्यानलमा स्पोर्ट्स एक्टिभिटीज त लाइभ टेलिकास्ट ब्रोडकास्ट दिएको छ त्यति छ नुनुके कमेन्टेटर्स त न खना चनाको दो खाउ वे कपिन सन यको बागा चना दिरु एपेको सुबादु वे कपिन त अले उके मते गुली किजा पि चाहिँ जिकेन सरसलाई लागि वइ यकुशिर जी थमेस्या 100 छु कथा पुचाउ कथा चाहिँ ग्वालिया व गाइड न या वेना चनाको दो नेपाली स्पोर्ट्स एक्टिभिटीज त बडे जुया होन ढाचा चाहिँ नि स्पोर्ट्स प्रेजेन्टर यु कथा या स्पोर्ट्स कमेन्टेटर यु कथा भविष्य बाला तर चिता खेलकुद जगते बटी त थौकने चाहिँ नि फाउ सोना चौ ख्यु सोना चौ उठे सोना आयु लागि चाहिँ तत्काल थो अवस्था चाहिँ उली उत्साहित चाहिँ मजु छ न भविष्य चाहिँ जी एकदम उज्जवल लेखना फ्युचर चाहिँ उज्जवल छ सबै हजुर जस्तै कम्पिटी खुला फसा कमिटी एकदम विशेष कलाकार हो मलाई कमिटी किला नम्बर 1 कमेन्टेटर थाहा जस्तै त्यो विशेष कला चाहिँ छ होला त्यो मेन कमेन्ट्री या त चाहिँ दक्षिण प्रोजेक्टिव यसै दौरान बिचे बता ब्रेक जुली जिला चाहिँ नि पालको मतलब छ कमेन्ट्री विशेष दगाजना दियो हान यो सतेगला जस्तै खेलकुद कमेन्ट्रीको चाहिँ विशेष कलाहरु घटाइनिगला नर्मली छ थ्योरिटिकली पनि लेन खेलकुद कमेन्ट्री विशेष कला हो छिला नेपाया नम्बर 1 स्पोर्ट्स कमिटी ढाका जिमको खलाउ चाहिँ जिमको जी सायद उनी खेलको कमेन्ट्री चाहिँ विशेष थे कलर गा चाहिँ छाडा या हेलो छिउ चाहिँ लिसन छाडा सा थुके जुन आवै चाहिँ पिदो यको युवा पुस्ताको स्पोर्ट्स कमेन्ट्री इन्द चाहिँ भत्ता मार्गदर्शन दिपु हन इच्छा थुके स्पोर्ट्स कमेन्ट्री या धाबिन भनिन्छ भत्ता थुके गाइडेन्स न जिफुर या त जिथो नि सबै जिल्ला छ हजुर यको सुबह अक्ले नपा छि गु कथा मायना चाहिँ नि प्रशंसा युपिङको शब्द दै दिल वेकै उकै लागि उकै नीति दुनुलन चाहिँ यको सुबह छि याना दिगो माया या त छि लगायत नेपा भरि आए चाहिँ नि सकल दाजु किजा पिन्छ तन्दालको चाहिँ नि स्पोर्ट्स चाहिँ नि चुन जाति धर्म नापा चाहिँ नि मसवा दही गुजगु मनसाय न्याब्ले न जो तर त स्पोर्ट्स राष्ट्र एकता ये छगु मुख्य आधार ख दहीगु विचार जी न्याब्ले न पंका वया तनो दिया छि नेवा दाजु किजा पि जकम हो सकल नेपाली दाजु किजा पिन चाहिँ गुकिसमा मायाना दिल गुकिसमा हौसला बढेना दिल उकि याना है थौटको गुल्न याना खव पूर्ण व परफेक्ट मजुनी तर थौटको गुल्न या फया चोंगु ख व त कोवे कपिनवे सल्लाह सुझाव मार्गनिर्देशन हौसला व प्रोत्साहन है ख उकि नीति सकल सित दुनुबलानि सेको सुबह अले त्यो विशेष कला छ्या ढका जना दिउली सायद जी स्टेपले जी सही मजुइन फु मेउ छुनो खेले
ठो चाहिँ नि ढाबले मेउ खियाइपि लोकौं वापि कलाकार दाजु किजा पिन त जी अन्यथा मुखो वेक पिन त न उच्च सम्मान या चाहिँ उदाहरण लागि थम मे हलामी बाजु वा मेजु छपुए मे यहाँको पटक न चाहिँ नि दोरे तेरे हैन सयौं हजारौं पटक हालिगु वेक पिन त सुविधा दुसा थम कलाकार न छौ फिल्मे नौना दिगु डायलॉग विभिन्न स्टेज प्रोग्राम में वेकअप इन द रिपीटेडली वो डायलॉग नो वे सुविधा दु होला थम कमेडियन त छठा कौंगो जोक मेठा कनियो न सुविधा दु तर थम कमेन्टेटर या के चाहिँ नि छठा याव कमेन्ट्री मेठा याव सुविधा चाहिँ मरु प्रत्येक पल्ट वो फ्रेशेज विमा वो ब्रान्ड न्यू एज विमा उकी yana चाहिँ नि नुनु शब्द न प शब्द संयोजन या उख त अले वो कासायु टेक्निकल ल्याङ्ग्वेज न बालाको शिव म कासायु हरेक कासायु लॉज ऑफ द गेम न बालाको ठुजुइ मल इमिडिएटली विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड कासा जुया चौ गतिविधि सत्य तथ्य विवरण बिफे माल गुब्ले छिस खना चोना रेफरी तक न गलत निर्णय आउँदो तर सम कमेन्टेटर के चाहिँ उली क्षमता दे मतलब कि रेफरी तक न गलत निर्णय हेना चौ दस्ता वो निर्णय चाहिँ नि गलत जुया चौ दुनी खला ठौकने इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इंटरनेशनल फुटबल VAR यू नो सुविधा दो उकिन रेफरी सही निर्णय या त गलत निर्णय या त का ढ्याप है तर इमिडिएटली कमेन्टेटर न लॉस अफ द गेम अनुसार चाहिँ फसे दुईमा आगु खनी का ढ्याप छ उगु व्यक्ति या उम कमेन्टेटर यो विश्वसनीयता चाहिँ नि छन् अब बढे जुइ थे जुटा पिमुन्याउ ओकेजन चाहिँ नि अयो इन्सिडेन्ट न जुइ रुंकल लिपावया चाहिँ नि करेक्सन जु गुली आखिर करेक्सनै मजुयाउ तर रेफ्री यो आलोचना चाहिँ जु पर जिथयो कमेन्ट्री दौरान चाहिँ थमेस्या छु थमेस्यो बुद्धि विवेक भ्यावे जु कथ जी कमेन्ट क्यानु झोले चाहिँ अयो न्युपिङ ओकेजन न जुदु जी अटेन्टो ठेदेउ चिजिरौ चिज याना चाहिँ नि सम प्रेजेन्टर जिमा या सम कमेन्टेटर जिमा वेकैगो विश्वसनीयता बडे जीक्यू छौ आधार चाहिँ नि ठेदेउ त्यसकै लागि निरन्तर मेहनत चाहिँ हैन सुनेमा लज अफ द गेम अप टु डेट जिया चाहिँ मलाई खेलाडी त न पाउँछ नि मसिया चाहिँ मलाई क्लब अचिभमेन्ट बारे चाहिँ मलाई इन्डिभिजुअल व्यक्तिगत रूपमा समसम खेलाडी हो अचिभमेन्ट बारे चाहिँ थैके दक्को जानकारी त तयार छ मलाई दक्को त तासा चाहिँ नि थौकने गो इन्ट्रेस्ट तयार छ दिपी चाहिँ जुनियर दाजु किजा तथा के दाजु किजा के यो उमेरे पिन त न जी ठुको चाहिँ सल्लाह बिचाजु थियो त्यसमा मेहनत न हुन दाजु चाहिँ बालामा मेन चाहिँ नि छौ छिस नवाबले गु छौ फ्लुएन्सी दै नि ओ फ्लुएन्सी चाहिँ नि मेन्टेन एफएमा पज गुली क्याउ गेना पज क्याउ गनो मक्याउ गनो गु पिच नव्याउ गोल ज्या चौ दस चाहिँ अन गु एक्साइटमेन्ट वेमा वो मन त रासा चाहिँ नि कमेन्ट्री पक्का नि हेप्छ नि मको तर वो अलि हना आर्टिफिशियल जुल्किन नि हेपि मको जी नाचाय रया छोजीको प्रोफेसनल लिपा जुगु क जी जिको पैशन नापाया जो कारण नापाते रंगशाला फुटबल चले एकदम एक्साइटेड दिया छ वे एक्साइटमेन्ट चाहिँ जी नेचुरली प्रेजेन्ट या फया चोना थे तो थौ तक मेपी किजापि केपिन त या थय जो लापि आशा पिन त चाहिँ नेचुरल एक्सप्रेसन बि फटकिए चाहिँ नि बालाई ले फ्लुएन्सी चाहिँ नि मेन्टेन एफएमा के चाहिँ नि ध्यान दिया दिसन रहेछ आज यो सुभाष सञ्जीव जी सिके मार्गदर्शन दैपति चाहिँ जुन कमेन्ट्री भयो भविष्य सूचना चाहिँ यो एकदमै छियोपति जुन नकिनी लिसाबेत ल एकदमै पासी जी एकदमै चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ दैथे जिन ताका छियो सायद छि एकदम बेस्ट टाइम हैन एकदम टाइम खाएको छियो इन रिहर्सलले दिया तो रिहर्सलले दिया तो छियो प्रोग्राम इन कोचाके बिचा हैन जस्तै तर असै खस चाहिँ सञ्जीव जिन धामासो छु खदसा जिन म फुपटी छु खदसा चाहिँ तयारी त इना व्यञ्जना सञ्जीव जी एकको सुभाय प्रजित व नेवा राष्ट्र पत्रकार दबुया त न जी एक्टिभली इन्भल्भ जिया नेवा राष्ट्र पत्रकार दबुली चाहिँ इन्भल्भ मजुया सा तर जिगो एकदमै शुभकामना दो सम नेवा कथा सम पत्रकारियो कथा न यो शुभकामना दो नेवा राष्ट्र पत्रकार दबुया त
गु जाजो न्याका चना दे गुरु ठुकी लागिन यक्कु सुबे अले खला बसा आको इले चाहिँ फुक्क पक्ता ख ला सिधै बखु अवश्य न यदि मेउ छुन इले चाहिँ जिन छु कठायो जी ग्वाली याफु अवस्था दुसा जिथे लाइभ खला बलाज गत यो मकुति मेउ छुन इले जे व्यक्तिगत रूपमा छु कठायो ग्वाली या जी उपस्थिति या छुन कठ जी थयो पाके छु कन्ट्रिब्युसन याफु अवस्था दता छ द लुमंका दिस सदा सर्वदा नेवा राष्ट्रिय पत्रकार त भयो नापए जिन चाहिँ नि नाप साथे दै लुमंका चोना दिस अत्यन्त जिउ खला बला नेना अझ मेरो छु क्वेशन यानी मा थियो छु जानकारी काय मा थियो अवस्था दस प्रजित जुयो मार्फत या नेवा राष्ट्रिय पत्रकार त मार्फत जिता सपोतया दिपै उके त नापेना चोना थौ पचमन्न अठा तया जो कने ज्याजो जुइ दुंकुली पास्पियन रिहर्सल लाइना तोनी जिन पचमन्न अठा तया तोले त्यहाँ माओ दोको क त्यहाँ मफया तो अवस्था दो उके न ठिका बि या दिशा जगाना इना पेना चोना तो सजीव या छित क्वेशन यस कमिसन यो के वइ चों चाहिँ खनागला तर जी भरिचा मोबाइल यन्त्र नि भरिचा बुन मफया चाहिँ फुक बुन यस तै दिन छमाना फना चुनागला यी ठ्याक्क यस तेम कि सकिन बाजु नो ठ्याक्क आफा चाहिँ जिन भरि त कमजोर मोबाइल भरिचा बुन मफता त्यो सजीव या ठिका कोचाका छु तर हरकसा लास्ट चाहिँ जिछरा छ सजीव पल्स स्पोर्ट्स अवार्ड बारे अले वो बाइक न नेपाल का सख्यो छिगु स्पोर्ट्स कमिटी बारे न यको खकन दिल यको हपा ब्युटी को छिगु पाखे यको खन बोला मखला ओके लागि चाहिँ छिगु विचारो अनुप तया दिल ओके लागि चाहिँ यको सुवादु अले अठेकसा अठे छिस थगु इ थो ज्याजोया त ब्या दिल यको व्यस्त समय व्यस्त जचौ बावजुद न ओके निप्न यको सुवा बेचना सनिजी बिता दिन यहाँ चाहिँ फेसबुक लाइभ ज्यादा तो चाहिँ थन सम्भव बिहान दिपी कोभिड-19 सचेतना कवदु सचेतना कवाय चाहिँ थो टीम दूत के चाहिँ दुजपी रत्ना सेत मीना बजातारे अनुप्रधान हसन लवजो तेज नारायण मर्जन यात्न जी यको सुवाय बेचना पासा तेज चाहिँ ठुके चाहिँ प्राविधिक कथन ग्वालियन चौजल उल्दासिन शनिबार हानसको थो नेवा पत्रकार दबुया फेसबुक लाइभ पेज शनिबार हानस मेउ भाग मेमे व्यक्तित्व लिसे खला वाला याको जुइ तासी खनो खया त 4:30 बजे को जिउ ज्याजो पल्स स्पोर्ट्स अवार्ड पेतो नै इनाबेना दिस दिना इनाबेन कने 4:30 बजे नेपाल टेलिभिजन इमेज च्यानल अले जनता टिभी हो एक्सन स्पोर्ट्स एनटीभी प्लस इमेज च्यानल एक्सन स्पोर्ट्स जनता टिभी पाके अनि नाप्ला एकको सुबा सतल सित सुबादु